Sarajevo za djecu. Draga djeco, mali ambasadori Sarajeva, s ponosom vam predstavljamo prvi dječji vodič pod nazivom Sarajevo za djecu. Vodič je namijenjen upravo vama, da kroz 10 kratkih i nadasve zanimljivih priča otkrijete najznačajnije ličnosti, spomenike te običaje staroga Sarajeva. Nadamo se da ćete uživati u vašem putovanju kroz daleku i slavnu prošlost grada Sarajeva, te da ćete biti ponosni na sva njegova bogatstva. Čuvajmo naš grad i prirodu, pa će i oni čuvati nas. Mahala. Dok se u čarši život odvijao užurbanim ritmom, a buka svakodnevno dopirala iz malih dućana, nadaleko odatle u mahalama ritam i način života su bili sasvim drugačiji. Sarajevo je u svome zlatnom dobu imalo više od 100 mahala. Bile su istinske oaze mira i spokoja, utočište za stanovnike i prava suprotnost čaršiji, koja je vrvjela ljudima iz cijeloga svijeta. Mahale su se pravile po padinama grada i okolo čaršije, tako da niko nije bio uskraćen za dobar pogled i vlastitu privatnost. Kako se mir stanovnika Mahale ne bi narušavao, u njima se ništa nije proizvodilo. Jednu mahalu je činilo nekoliko sokaka, to je stulica, i oko 40 kuća, uglavnom različite veličine. Svaka mahala je imala 3 ključna dijela: džamiju, česmu i groblje, uz izuzetak onih mahala gdje su živjeli narodi drugih vjera. Kuće u mahalama opasivali su visoki zidovi, kako se izvana ne bi moglo naslutiti šta se krije u njihovoj unutrašnjosti. Nadalje, kuća se sastojala iz 2 dijela: selamluk, muški dio, i haremluk, ženski dio. Selamluk je bio manji dio kuće koji je služio za prijeme, dok je ženski porodični dio bio u mnogome prostraniji i ljepši, jer se tu okupljala i boravila cijela porodica. Posebnu draž kućama davale su avlije i bašte sa dosta zelenila i mirisnih ruža.